Yagi ko kumenga cyara muri Somalia mugabo. Umuhungu. Jenda hatse umuhungu. Cyamukogwa mubarakazi. Ragwara urukura rwo bicanya hariya muri Somalia. Ahubwo ujya muhungu na nyene aratimba kwera. Ahubwo yapfuye n'ubanyi. Yagizeni. Iri good. Bisandaki. Uyu mutipe nawe nyene yapfuye arasarisha ndakese. Sanga yaciye ari kwa. Ayo ndamudemo umuhungu. Ashara mwe bara. Reka. Ahubwo ujya mudemo. Ndamudemo ndibaza cyara muhenda. Rashika. Ujya mutipe. Kuko nambura ubudemo bwinshi biri kumwe ndakese. Haruna akademo turi muri anniversaire yiwe. Nabonye gafata n'urubizo. Kizati umuhungu. Aratondesha rari. Ahubwo wengira ngo cyavuruka hanyisha nawe nicyo gituma muramura umva hariya nino umva bagiye urabona ico gihe aho bariko baririmba ryo rimbo kwa Fizo urya rushasha bayaruka gusohoza umudodo ngamona nawe aracakiye nitati wa umuhungu na Keseri ngo ararenze ndaki usari kuzana kuko umwanya yaraje kunyandikira message ndetse kumusarisha manje ati ukaje kugira ngo ukapresenta ukamenya we rero ukabona kaje zo kujya umujinya ibyozi byose nasanga ari keza dombi gicabwo ugomba kwica bunda ugomba kwica wewe ugomba kujya nyira kayabukurira kugitura byumva nawe weri gusa weri inge azi nta kibazo twe tumurindire nganye nta kibazo Aserabi ashe murakumbi shemeji nimo koma turiye fresh kubona ndaki ndaho uno mushiki tuzari aha rero kari washe mwe mwari mukeneye kupakera ndabazana none no kwica mwe cyane karibu bamuri sanga karibu feri cyarashaye cyane gutana n'umwebwe ni mpore ko mwese myinshi mutegereje ngaho rakera abone wa muntu wari wambaye sawa sheri rero ni kuvuga yuko twashice urabona aba n'abagenzi damu kumva damu aba rero bahungu byabogwe ni wa mudamu ndababwira Amerikani nimwiza kweri twagutema mwaje bakubandari babwiye mwaragibagiye wewe nisi yose wewe ya mutubwiye ari ukuntu ramutanga mesi yose cyangwa twe twibaritse ngorane mwibaritse avuga ndabahenze shemeji witwa bande sinzi namwe ukuntu mwita twebwe banyita mbuta kaje kujya ubuvi amazina bafise mwenda ko nakubwira uyu yataru ubona umvise ngarenaro amazina yabura yumva rero ni damu hari biwacu rero shemeji twe turaturiye kwebaga none amakuru y'imisi muraturiya yebaga nuko rero mwe kwanza manzi nzi kukiherero gatoyi ndaje dutera story nta kibazo kwamuzanye yebaga nta ngorane uyu ni muramwanye nta ngorane shiraba ndaje noneho sawa shemeji biwacu kwera biri sawa rero mwiza ashifwe kuko turaturiye nyene umwana mwiza kwe ni byiza ko wengera nganyene ngacu ari Bujumbura yakubanye Bujumbura canke yakubanye muri Kongo nene je mbona asa n'umuhonga je mbona usa nawe muri Kongo muri Kongo wapi ni byiza kweri ndishimye kuba ndababonye natwe turishimye kweri ahubwo none
muri Kongo barakomeye cyane imbujumba. barakomeye bameze neza hanyuma mwambwiye yuko uwo muhungu ari mugenzi wanyu Cyane n'umugenzi kweri cyane Mugenzi cyane wanyu nimba bamwita ngo nimba ari gay best na niko numva ni byiza hariho rero icyo ndashaka kubabaza Ngamba umuhungu ya- sindamwizera neza ubu Yameneka umuhungu uyu numwizera neza gute aramva ngo umuhungu yo ati jo habwo jo birabura bikantangaza ubwo barakuvangura ahubwo ukunda gukunda ariho n'umuzi aho badubara yuko yaraye ni wanyu Umuhungu nyene. wamuhaye n'umuti oya umuhungu je sindamwizera Nakubwiye ko ari uwa mbere ba nta wundi no umva mu Tewe. iwe nyene yaracafye agafoto kiwawe nyene ahubwo yaragacavye ni wowe uri no uranyemeza neza neza ko umuhungu nkunda ahubwo ngira no mu mutima wiwe wari yanditsemo sindabizi nta nkunda umuhungu nta nkunda mwambwiye yuko ujya muhungu atamvanga ubu ninde ubu ninde uyu n'umugenzi wiwe umugenzi wiwe hanyuma baca bifotoza bameze nk'uko urabona uyu mukobwa uyu baravuye muri EPS nyine ku ishuri aha mbere iyi foto mbere n'ijye nayo bafoto nyine nta n'ibyo bari bazi nyine hano ngaha hano baravuye muri EPS nyine bati namufotora nyine anabyinira nyine nta n'ibyo yarazi ko byagenze hanyuma uyu nayo ubu nawo uwo nawe urabona uwo umuntu nyene mukobwa bakorana ama business uwo nguwo bakorana ama business nyene ibyo nawe urabyumva hano hariho ni company bafitaniye muntu uziyegera bari mu buterere yamwe nambwiye hanyuma mwe muranyemeza yuko umuhungu atamvanga ubu ayo mafoto namba ndayakuye he katamvanga ni kujya nyene kujya selfie nawe nubizi nawe none wewe mugaca mwifotozanya niyo aya mafoto yakuye ni nyine yakurungikiye cyangwa n'umuntu yaguhaye uri kuriyumvira nkawe wibaza je ko uko ndari kuyakura ndari kuyakura nuko je nzi uyu muhungu ko bakorana business uyu uje nawe ari umunyeshuri bigana nyene haya bari ko nyene bari bavuye muri EPS nyene baca haya nyene bafatana nk'uko bajya selfie nyemeze rero ukuri yuko umuhungu atamvanga mu binyemeza uwo muhungu napangana ntavangana ko nagukunda mbere cyo hanyuma nyuma atavangana amafoto nenda ari kuyakura umviza nyene wewe nyene n'umuntu wiwe yaracafye ifoto yo kwawe nta wundi kuko n'uwo mukobwa nawe ari nyene we hatahura ibintu hatahura ikirundi nuko navuze ko ari umukongomani mbese namubwiye yuko ingorane abakongomani bamenyera ya mu misozi none wowe imisozi wowe izo foto siniko gusiguriye hari indi sigura ugomba mbwiza ukuri ko uwo muhungu atamvanga canke amvanga byose mu binyemeza nta kuvanga Ntavanga. murabinyemeza cyane ntavyo munyemeza aramvanga canke ntamvanga nta kuvanga kuba ari kuri ntanda babaza ukuri mukanka Ujya kugira ntavanga. aragukunda kuva hejuru gushika no ku mano mbwiza ukuri banguka amvanga nuko atamvanga nakuvanga ukundi kuri wowe ugomba nuko ari wewe none ibyo bintu murabinyemeza cyane ntavyo munyemeza niyo tubikwemeze gute aramvanga canke ntamvanga kuvanga mbanga none ko rutamude yirirwa je naho mubinyemeza inyaga tenda bikubwiye aha uramvanga cyane ntumvanga Mutesi ndakuvangiye aya nukuri enga basimbwire mama zanda